आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi na pau pajari ahanbada maruoiba pau धर्मगी चटनाबीगे लोइनाना मणिपुरदा ngasi श्री श्री विजय गोविंद जी दा हेक्रू हिदोंबगी थौरम पांगथोकली मिशन ऑर्गेनिक वैल्यूज एंड डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अमसोंग मिशन ऑर्गेनिक मणिपुर एजेंसी ना लमदम असिगी की होम दुबई दा थादोकली अमसोंग प्रधान स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना की मखादा लेबा असिगी स्कूल लिसिंग 13 सेमगलगनी अमसोंग अपग्रेड तौरगनी हाइना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना लौथोखरे धर्मगी चटनाबीगे लोइनाना मणिपुरदा ngasi श्री श्री विजय गोविंद जी दा हेक्रू हिदोंबगी थौरम पांगथोकली सही खुदिंगी लांगबंथागी 13 पानबा नुमिता थौरम असि विजय गोविंद सेवायत कमिटी ना सिंदुना इम्फाल की सगुलबंद लेबा थांगापाता पांगथोकतुना लाकली सही की ओइना पांगथोकपा थौरम असिदा अयुक पुंग 13 मखाइदा लाई लेंगथोकनी नुंगथिल पुंग 3 मखाइदा हेक्रू कटलबा मतुंग पुंग 4 ताबा मतमदा हेक्रू हिदोंबगी थौरम पांगथोकनी हियांग तानाबगी थौरम लोइरबा मतुंगदा गवर्नर ट्रॉफी यंथोकनी मिशन ऑर्गेनिक वैल्यूज एंड डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अमसोंग मिशन ऑर्गेनिक मणिपुर एजेंसी ना लमदम असिदा हौबकी होम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की दुबई दा थादोकली सोशल मीडिया दा थादोरकपा वीडियो मैसेज अमदा मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेना हाई की होम दुबई दा थादोकपा असिना मणिपुर की ऑर्गेनिक की पोथोकसिंग की अनोबा कैथेल अमा फंगबा ngamle मसिना की होम योनबगी थौसेल थौरांग सेमगटपा ngambata natana की होम थारिबा मियोइसिंगदा मखोइगी पोथोकसिंग योनफम लेररोय हाइबगी मिपाइबा पोखहंद्रे मसिदा नतना पोट सप्लाई तौबगी सांगसु हेनगरहल्ले मुख्यमंत्री ना हाई मणिपुर ना इंग 2019 दा की होम मेट्रिक टन 153.9 पुथोकतुना लेबा असिगी ओइना ख्वाइदगी की होम पुथोकपा 3 सुबा राज्य ओइबा ngamखी दुबई की लुलु हाइपर मार्केट ता मणिपुर की होम असी प्रोडक्ट ऑफ मणिपुर हाइबगी मखादा योली सोमसाई बटालियन असम राइफल्स न सिंधुना हौखिबा थांगजे नुमिता उखरुल जिला दा एक्स सर्विसमैन सिंगी मिफम अमा पांगथोखरे अमरोमदा असम राइफल्स नंगरांग ओजागी नुमित पालन थौरम तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा पांगथोखी मोदी बटालियन न सिंधुना चांदेल अमसुंग कक्सिंग जिलागी तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा नुमित असि पांगथोखी थौरमदुदा ओजासिंग बुइकाई खुमनबा उतखी सही खुदिंगी लेप्तना पांगथोकतुना लाकपा जननेता हिजम इराबोत सैथा इसै चांगदमनबा जननेता हिजम इराबोत सैबा इसै मयक चांगदमनबा अमदी वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप जननेता हिजम इराबोत निंगसिंग थाबुंगा मरी लेनना ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन मणिपुर स्टेट काउंसिल सिंधुना पांगथोकदौरी साम 23 सुबह जननेता हिजम इराबोत निंगसिंग पालन थाबुंगा मरी लेनना थौरमसी था सिगी कुंदगी पांगथोकपा हौगनी हाइरी मणिपुर दंगरांग फावदा कोविड वैक्सीन डोज 1,38,400 कापख्रे हौजिक फावदा प्रिकॉशन डोज 2,2,50,2 कापख्रे अहानबा डोज दा 13,13,53 हेना अमसुंग अनिसुबा डोज दा 13,19,9 हेना कापख्रे मणिपुर दा हौजिक कोविड की एक्टिव केस 39 लेरी मसिगी मनुंग दा होम आइसोलेशन केस 39 याउरी नाबा फबगी सांगना चादा 49.3 नि भारत नौना मियोय 5,500 हेना कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनाखिबगा लोइनना पॉजिटिव ओइबा मसिंग कोटी 4,94 हेले हौखिबा पुंग 12 दा मियोय 8,393 नाबा फखि अमसुंग कोविड पॉजिटिव ओइबा मियोय 13 लेखिदे भारत हौजिक फावदा कोविड वैक्सीन डोज कोटी 2,19,92,92 हेना कापख्रे मसिगी मनुंगदा प्रिकॉशन डोज कोटी 13,35,000 हेना याउरी दुरान कप तंगरांग खुमन लपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सानाखिबा मैच चेन्नई एफसी ना नेरोका एफसी बु पांजिल 2-0 थोइदुना क्वार्टर फाइनल संख्रे ताबिरिबा पावसे आकाशवाणी इम्फाल दगिनी ओजागी नुमित पालन थौरंगा मरी लेनना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना प्रधान स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना की मखादा लेबा असिगी स्कूल 13,400 सेमगलगनी अमसुंग अपग्रेड तौरगनी हाइना लौथोखरे ट्विटर दा थागतपा वारोल अमदा प्रधानमंत्री ना हाइरिबा स्कूल सिंग असि मॉडल स्कूल ओनबगा लोइनना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की सना कांगलोंगी मतुंग इन थबक तौगनी स्कूल सिंग असिदा ख्वाइदगी नौबा अमदि अवोनबा पुरकपा ngamba शिक्षा पीगनी मांगना हाई पीएम श्री स्कूल ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वाखलोन मखादा लेबा असिगी महिरोई लाख के अमरुमदा कानाबा पीगनी अमरुमदा नेशनल टीचर्स अवार्ड 2019 की मना फंगलबा ओजा सिंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ngarang उनखरे
Maki yumda unaba aduda Pradhan Mantri na hai oza haibasi mahiroi singi oinadi asumba lambida punaba sakti amani. Mahiroi sing bulam khudingmakta thengnaba ngamnanaba oza singna pungning thogatuna lakli. Masina mahiroi singna lam khudingmak thengnabada sauna mateng oiri. Pradhan Mantri na hai National Education Policy asi malemgi miyamna thagatpa phongdorakli. Leba asigi education system asumba maikairomda satli. National Education Policy semnaba honabada oza singna sauraba thaudang lawki. Sri Modi na hai oza singna mahiroi singbu mahimasing tambibata natana makhoigi punsida awanba puraknaba honagadabani. University Grants Commission UGC na ozagi numit palan thauramga mari lenana anauba research fellowship amasung research grants scheme lauthokre. Scheme sing adudi Savitribai Jyoti Rao Phule Fellowship for Single Girl Child, Dr. Radhakrishnan UGC Postdoctoral Fellowship, Superannuated Faculty Members Fellowship, Research Grant for In-Service Faculty Members amasung Dr. D.S. Kothari Research Grant for Newly Recruited Faculty Members ni. Thauramduga mari lenana wangangbada UGC gi Chairman Jagadesh Kumar na hai UGC na matam-matamgi matung ina research grant sing leba asigi university singda piduna lakli. Ngasi phongba pause singi maroiba pausingi damak haujik Wahengbam Rajesh laire. Rajesh Thagachari Nganthoi Bharat ki hanagi Rashtrapati Dr. S. Radhakrishnan ki mapok numipu ngarang ozagi numit aina pangthok kiba Raija gi thakta pangthokpa thoramda khangalaba oza singda ikai khumnaba utpa amadi thoramdra saruk yakiba Works Mantri Govindas Konthokjam amasung Shiksha Mantri T.H. Basant Kumar na phongdokiba wafam sing Thobal Police Commando da DGP na lupa lakh ani piduna ikai khumnaba utkiba achauba buyamayum mangkibagi mayakta kauba banna kwakta bazar da chauna akaiba pire BJP ki matangda Congress na phongdokiba tongan ba wafam sing National Teachers Award Rashtrapati na khusina ki bigi pauksi singi maru eba pau oina ahanba lamaida phongnari Senapati Police na Oklong area da popi thabra haiba yengsingthre mana masing marang kaina tharamki waroisin purapa matamda muiva natraga Rio gi money factor pumut mut kigani haiba Jamir gi wafam Hills Hornbill Express Senapati gi ahanba amasung anisu headline tori Rashtriya Posan ma Tamenglong Jila dugi Deputy Commissioner Hogdokre North East Trade Expo Tamenglong da Hogdokre habasna gan female gi ahanba amasung anishuba headline tori Center da JDU na NDA government pu sogatpa tokibadagi Manipur da JDU gi MLA manga BJP da merge tokibani habasna di chamgi ahanba headline tori policy Nishin Tuiltu da anishuba headline tori ICAR na travel subplan gi makada Kugal Reserve ta nga macha lising yang kai hena thadakre habasna Manipur Express ki ahanba headline tori Chairman khak haplaga Manipur Khadi and Village Industries Board langthoktuna thamlabra haiba pau huianan pawdam masu sangduna ahanba lamai da phongli lambi sembada anoba German technology sizinargani haibasina Sangai Express Manipuri amasung Isel Express ki ahanba headline tori Tidimbanna police ki mioi sokle nupi ngaktana thaupugodaba delivery center hangtokre habasna Sangai Express English ki ahanba amasung anisu headline tori Laying bagi mingda mioi kuntaruk center amada kaisum sangum solon silaga tamlamba thengnare haiba pau photo ga konana sanalai baki ahanba headline tori Hill Areas Committee Delimitation Subcommittee ki mifam ngasi amasung hayeng pangtolagani habasna Tamenglong Times ki anisu headline tori Liz Truss na United Kingdom gi anoba Pradhan Mantri oiragani habasna Maswana Thardi anishu headline tori Demand mapan ga loinana Secretary ki employee sing siswak strike sathakre habasna ponafam gi anishu headline tori Duran Cup sanapam da bomb leire haina kihalakpadagi bomb squad amadi sniper dogna thikre habasna Imphal Press ki anishu headline tori Awang nongpok lamdam gi naha lak ama lising kun hena Agni Bir rally da enroll toki haba pau People's Chronicle gi anchor kalam da phongli AE kunmanga direct recruitment lawnaba thokiba government order kaktipiu haina tharakpa writ petition high court na dispose tokre haba pau narugi thogdangi anchor kalam da phongli popam phambi ama police officer ni haiba yungawa amana purambadagi laiket nakre haiba pau Isel Express narugi thogdang amadi morning bell da photo ko konana phongli ozagi numita ozasinga wakap mifam chathagre haiba pau irebaki anchor kalam da phongli Nagaland Reading Festival Manipur Melgi anchor kalam da phongli Nganthoi Thagachari Rajesh aroibada maroiba pau amok Dharmagi chanabiga loinana Manipur da ngasi Sri Sri Vijay Govinda ji da haikru hidongbagi thoram pangthokli Mission Organic Value and Development for Northeastern Region amasung Mission Organic Manipur Agency na lamdam asigi ki home Dubai da thadokli amasung
Pradhan Schools for Rising India Yojana gi makhada leibak asigi school 13,400 semgatlagani amasung upgrade tawragani haina Pradhan Mantri Narendra Modi na lauthokre. Paul Loijare.